za gosta u studiju. Naš gost ovog jutra je Veroljub Petronić, potpredsjednik Društva Srpsko-ruskog prijateljstva. Dobro jutro i dobrodošli u naš jutarnji program. Bolje vas našao. Povod za vaše gostovanje je humanitarna pomoć, je li tako? O čemu je reč? Pa evo ovako, naše Društvo Srpsko-ruskog prijateljstva Kosovsko ognjište iz Kosovske Mitrovice je u saradnji sa drugim bratskim organizacijama i ljudima dobre volje prikupilo neku pomoć. Danas imamo dve akcije. Prva akcija je dodela igračaka predškolskoj ustanovi Danica Jaramaz. Dobili smo igračke od ljudi iz Nemačke, kao i jedan deo je dao i ovaj Norvežanin Kristijan, koji je bio pripadnik KFOR-a pa je napustio KFOR i radi maksimalno za srpske nacionalne interese, i on je, kad je došao za Vidovdan, doneo jednu određenu količinu tih igračaka. Druga akcija koju danas provodimo jeste donacija lekova zdravstvenom centru u Kosovskoj Mitrovici. Znači, u akciji su učestvovali, pored našeg udruženja, društva, učestvovali su i Kosovsko ognjište iz Banja Luke, Srpsko-rusko prijateljstvo, Svetosavsko jedinstvo, Ćirilica, Patriotski front iz Bačke Palanke, Udruženje boraca iz Bačke Palanke, Udruženje boraca iz Prokuplja, kao i doktor Govedarić Predrag iz klinike Sveti Luka iz Beograda, koji je najveći deo obezbedio. Radi se o vrednosti otprilike do 1.000.000 dinara, nekih 607 kutija raznih, 20 vrsta lekova ima. Mi ćemo i to danas zvanično predati bolnici i oni neka raspodele kako to oni najbolje znaju. Želim ovom prilikom da se zahvalim svima koji su do sada pomagali naše društvo u humanitarnom radu, i ovo neće biti ni poslednja akcija, ima još toga. Vi ćete, evo, kao što ste rekli, danas mališane obradovati igračkama, ali njima sledi, ako se ne varam, još jedno iznenađenje. Za ovog meseca planirate i kampovanje dece? Pa da, prošle godine smo vodili besplatno decu na kampovanje u Banju Junaković kod Apatina. Uglavnom idu deca samohranih majki palih boraca i deca koje su iz tog statusa koji su siromašnija. Planirano je, prošle godine je otišlo 10 dece, ove godine vodimo 30 dece na 2 kampa. 15 u Banju Junaković od 14. do 24. jula. I drugi kamp je od 20. do 30. jula u Požarevcu. To su edukativni omladinski kampovi gde deca stiču razne veštine, ima izviđačkih aktivnosti, sportskih aktivnosti, edukacija protiv narkomanije, raznih drugih likovne sekcije i tako, umetničkih programa. Najbitnije je da se deca tamo upoznaju i stvaraju kontakt, jer na tim kampovima konkretno bit će deca iz Banja Luke, iz Republike Srpske, srpske deca iz Vukovara, iz Vojvodine i bit će deca iz Rusije. Koliki je broj dece koje možete da povedete? Pa možemo mnogo toga, ali pošto organizatori znaju kako mi radimo, rekli su nam da možemo... Ograničen broj. Pa jeste, ograničeni broj. Recimo, taj kamp tamo je do 100 dece, a mi vodimo 30. Znači, Kosovo je ipak zastupljeno dosta u tim kampovima. Neki tamo te kampove plaćaju, a naša deca sa Kosova i Metohije idu besplatno. Ići će deca 4-5 iz Štrpca, 4-5 iz Gračanice, iz Zubinog Potoka, iz Vučitrna i Zvečan i Mitrovica su uglavnom najviše zastupljeni. Mislim, najviše procentualno, jer najviše ljudi je tu skoncentrisano. I kakva su dosadašnja iskustva, obzirom da ste i sami rekli da je kampovanje edukativnog karaktera, da deca mogu, pored druženja, da nešto saznaju i da nauče? Kako oni gledaju na sve to? Pa evo, primjer, naša deca s Kosova su prošle godine osvojila prvo mesto u ekipnom takmičenju. Svi su bili zadovoljni decom sa Kosova i Metohije, zato što su naša deca malo i drugačije vaspitana i skromnija su i poslušna su i nema nikakvih problema sa
njima. Bitno je da oni, koliko sam shvatio u kontaktu sa njima posle i par mjeseci posle kampa, kad ih sretnem na ulici, oni kažu dopisujemo se preko interneta, čujemo se sa nekima iz Banja Luke, iz Rusije, iz Vukovara. Tu im se stvaraju razne mogućnosti da većina te dece nije napustila Kosovo nikad. Stvaraju im se mogućnosti da naprave kontakte neke, pa možda se nekom i posreći u životu da mu se otvori put da ode negde. Sarađujete sa Ruskim domom i Ruskom ambasadom? Pa tako je. Kako saradnju stvarujete? Što se tiče Ruske federacije, u zemlji sarađujemo znači sa Ruskim domom, Ruskom ambasadom, Fondom pravoslavnih naroda, tu je direktorka Natalija Kocev. A što se tiče Ruske federacije, najbolju saradnju imamo sa organizacijom Kosovski front, čiji je predsjednik Aleksandar Kravčenko, koga svi dobro poznaju ovde, koja je mnogo puta dolazili su mnogo puta na Kosovo i Metohiju i pomagali srpski narod u mogućnostima kojima mogu da pomognu. Nekako ovo je vreme velike otuđenosti i najviše smo usmjereni sami na sebe. Ovakve akcije su prilika da upoznate ljude i da zapravo vidite koliko su humani. Stalno ste sa ljudima u kontaktu i da li su naši sugrađani humani? I koliko je ta crta izražena kod njih? Pa sve zavisi od čovjeka do čovjeka. Znate, onoga koga humanost, ko ima u sebi te crte humanosti, koje je video muku ili koje i tegobu u životu, on će da bude human. Oni koji imaju, to su individualne stvari. Ima humanih ljudi koji će da pomognu, mada su naši ljudi, kada im se ponudi pomoć, naši ljudi su malo ponosni. Teško prihvataju. Teško prihvataju. Preće da prihvate oni koji imaju nego oni koji nemaju, ali mi pomažemo nekih 18 samohranih majki na teritoriji severa Kosova i Metohije u domenu naših mogućnosti. A da li je teško baviti se humanitarnim radom? Pa jeste teško. Nama je trebalo mnogo vremena da se dokažemo da ono što radimo je ispravno i da što god stigne dođe u prave ruke onima kojima treba. Mnoge akcije koje smo do sada, kako smo radili, znači stigne neka pomoć od bilo koga, podeli se to nekim porodicama, oni su u obavezi samo da tom nekom ko je donirao pošalju poruku. Zahvaljujem se, dobili smo pomoć preko Društva Srpsko-Ruskog prijateljstva Kosovsko ognjište i to je to. Imali smo dosta akcija do sada, mogu da kažem par reči oko toga. Recimo, Aleksandar Kravčenko iz organizacije Kosovski front je doneli su neka novčana sredstva, bilo je prilog kod vas u emisiji. 26 ljudi na barikadama koji su bili teško ranjeni su dobili po 10.000 dinara i dobio je neku, uključujući i Nebojšu iz Leška koji je bio povređen 2008. kod suda. Imali smo akciju, recimo iz Banja Luke, Društvo Srpsko-Ruskog prijateljstva Kosovsko ognjište je dosta puta do sada donosilo i lekove i hranu za decu i garderobu. Poznati ste kao dobrovoljni davaoci krvi. Tako je. Naše društvo, od kada je formirano 2009. imamo izuzetnu saradnju sa službom transfuzije u Zdravstvenom centru Kosovska Mitrovica. Otprilike, po našoj nekoj evidenciji, od kad smo formirani, oko 1070 boca krvi je obezbeđeno za ove 3 godine za Zdravstveni centar u Kosovskoj Mitrovici. Da napomenem još nešto, onda imam organizacija Svetosavsko jedinstvo u saradnji sa organizacijom studenta iz Beograda. 15. juna došlo, doneli su pomoć u garderobi i u hrani, također u nekim lekovima. Ovim putem želim da se zahvalim svima njima na izuzetnoj saradnji, na pomoći koju pružaju narodu na Kosovu i Metohiji. Zahvaljujući, da kažem, evo i Kosovskom frontu i Aleksandru Kravčenku, formiran je i u okviru društva Paintball klub 12. april. 12. april je dan obeležavanja pogibije ruskih dobrovoljaca na prostorima bivše Jugoslavije u Srbiji koji su ratovali u Hrvatskoj, Bosni i na Kosovu. Jer ta organizacija Kosovski front je formirana u Rusiji od strane ruskih dobrovoljaca dan po proglašenju
takozvane nezavisnosti Kosova i oni iskreno se trude da pomognu na pravi način kako treba našem narodu. Koliko članova broji društvo Srpsko-ruskog prijateljstva? Pa naše društvo do sada je otprilike oko 1000 ljudi potpisalo pristupnice u našem društvu. Imamo i strane ljude iz inostranstva, iz Srbije, iz Republike Srpske, iz Rusije, iz Makedonije, sa Kosova i Metohije najviše. Imamo dobru saradnju, znači još i sa drugim organizacijama, recimo kao što je Kraljev grad iz Kraljeva. Evo sad da napomenem jednu činjenicu. Pomogli smo jednoj porodici u Rusiji da nađe svog pretka koji je 1930. bio inženjer u Trepči i mi smo uspeli nekako da saznamo, zahvaljujući porodici Maćinovski koja ima dosta tih slika, uspeli smo da obezbedimo, da napravimo kontakt neki tim ljudima koji su tražili svog pretka 15-20 godina. Nisu znali. Znali su samo da je na Kosovu bio i eto. I to je opet. Broj članova se povećava. To je donekle i potvrda da će društvo trajati još mnogo godina. Vi danas imate 2 akcije. Koji su dalji planovi društva? Pa dalji planovi društva su, kao što sam rekao, ovo priprema za odlazak dece na kampovanje. Znači, besplatno kampovanje za njih. Ja bih ovom prilikom pozvao sve ljude dobre volje koji su voljni da pomognu da skupljamo trenutno sredstvo za organizaciju puta za odlazak i za povratak na ta 2 kampa. Želim ovom prilikom da se zahvalim i Dynamic Trade-u, Pumpi Gradina, Pumpi Grado i Slav Petrol i Vita Izvor Motel. Oni su za sada obezbedili jedan deo goriva. Unapred, znači, zahvaljujem se. Ste pozdravili sve donatore? Oni koji su vam pomogli? Pa eto, šta još da kažemo, da je naše društvo, recimo, za Božić smo podelili oko 650 paketića na Kosovu i Metohiji, računajući 140 u Štrpcu, 90 u Gračanici i ostalo ovde na severu Kosova i Metohije. Sve to zahvaljujući svim ovim društvima. Znači, pre prošlog mjeseca je napravljen savez društava, znači tu su Svetosrpsko jedinstvo, Udruženje Ćirilica iz Beograda, da pozdravimo prilikom Dobricu Erića, Mišu Kojića i Milorada Đošića, da, znači, Svetosrpsko jedinstvo i predsjednik Dušan Đurić, on ima nekako najbliže kontakte i sa Ruskom federacijom i sa Ruskom ambasadom i sve što treba oni bukvalno preko njega nama dosta toga stiže. Naravno, naše bratsko društvo iz Banja Luke koje je formirano prošle godine je do sada imalo već 5-6 akcija i to je to. Uz pomoć donatora, pre svega vaše dobre volje, vi ćete i dalje nastaviti da pomažete onima koji imaju pomoć potrebnu. Hoćemo sigurno. Neka tako bude. Tako da završimo naš razgovor. Najljepše vam hvala što ste govorili za naš jutarnji program. Hvala i vama. U nastavku muzička numera, onda i ostale teme jutra.